Yeah, but yeah, the quite Abidjan so na no so kita ne different eye. One here that corona police ni bi akwachi baby. That time ababu was no ya de no. Na Africa na eheda anye say we Cote d'Ivoire no. Nti now say na a serious scratching na e betiti nei. That time yes, obi o Abidjan that time bia na obetimi ade ho dance. Nti no bia ya na adwen so okay. Anye say we because out to them walawi oni ye bechi wa kwa. Can say walawi. And your French kasa. Just say oni. And you just say uni asetena krata also the Bob Browse krom ho ana. Dabi work paper uni no nipa no betimi aka se bia wo de koke asma no bia di e friend say wi abre no e bia na nya no kresa ah e ba hwe mo wi bi kra no wadam apro oh bi o Abidjan from that time I gave boss so abesi babota ni obetimi ade dance afa we ho enti Ghana ni boy ba ko no free Ghana buy o tse no mo de okotoko ne has achinye denden de ohwe makọ bi handcuff ni so mo de ne ba ne bag press ni che onya nwura fie adan a o se walawi oni dia asema o se last week or the no ayi cocaine ni normal free Ghana bremi eni nuro o se ko free Ghana e ba ni onya mfa ne bag kra anye den so mo akro mo kra da or the normal to came na no follow normal na den afia no abeduru afia obeduru onya nsi fam kra no oni na mo si we de Ghana for si we de yenti ase enti yes a no e na walawi asem no duru ambassador no ho that time na nim e mo no to na mo serious e ma walawi se ne ye den e ba fam kakra nti na enje da nye saves ha but abrochi se ne de eno se kita ni different ideas so bia be say sempa wakra na oton pe so anope ye be hwa sa nkomo no because ye wa driven into ase bi fa akontu ho eye na so wi ya kwampa so de a ebeboa kofo bibira fa combination ye sade na ma bi ewu ni ade ya nyame adom die de se ye te e ma se ye di ho nkomo na ye suo bi afiri mu se ye kwa ni ade nti ebeboa pa ndi be se otu boa se na chichire mu ye pa Gambia de no ye den Gambia de no on se me free ha January 2000 January 2005 okay ti me kodru Senegal no me ko share madam for back na minim no Abidjan the friend yawo Eric na me kotena ne nchen enti ye ho one day intention nyina ne say abruchire ne ye pa u free ha ko Senegal de ufa form me fa Techiman okay na me see Paga na me cross border no Techiman awuram wo sirem ko Paga so enti me cross here na me fa ka ko see Waga enti from Waga no na me fa bus awuram na Vrongo border no wo pimo Burkina Faso okay enti me fa Burkina Faso me fa ka for border na chi no na me ko see Waga Burkina Faso capital from there no na me fa no Burkina Faso no ye musa passport se bia oh yeah that time no na me did Wagadugu na me kadante te Ghana kadante chesa chansu die se ne Ghana card ya ba yanko fo Ghana card ya ko ambazi ho ne koye o ye ne Ghana embassy yeah Wagadugu ayade aye ma Ghana ni bia Ghana ni bia nti ko ye kadante na so ye Ghana ni okay yes it say invalid passport one bet somehow its identity ya e chere so ye Ghana ni okay nti me free ha yiko Waga no de ma nya problem bia nti me kodu Waga no na ese me koye kadante no na me kita vaccination card nso nti no West Africa ha no ya na omunta ha nipa adwene bebre sa nti from there go you kadante na wodi na mu say Ghana ID card ya nti from there to Bamako no na me fa train Bamako is Mali capital na me fa train ti Kai ne far from Bamako I think Mali second capital e wa ba and so you kure wo Mali ho friend say Kai yeah nti Kai no e na me fa ka ekosi Kidira ne ye Senegal Mali border okay nti no from there no e na me cross border so cross border straight na fe oko Senegal so no omo nhyeda it is a Ghana here unya foka na ombe hu say you know mun look suspicious bia na no ane na say wo ko nyina no wo experience wo Cote d'Ivoire na te French kasa ntine ma otimi fam ko easy sa no oh yes na me te French no ntine ma nya ne difficult tu ça va très bien na ne ko ni sa tu vas où comment tu t'appelles je m'appelle ne ko ça me French accent oh wow so because du Senegal no na Ghana for no bebre wo ho a you know nipa be mienu na miensa de na minimum mo Ghana hansa na meko ti me kwa intention nyina ne say pe kwan kwa bruchiri ye kwa na connection bia ba ma connection na tija ye won kofo from connection men yeah wo sa bia na Senegal ho no yeah du ho mbe facility ma wati mabomodian akọ no kore akopi mo panya that time I do Senegal de na sankro for no mo no so no mo acheche
bebree den agugum because na mo agyeja manfo sika di ene ye de omo kodan ani wo nsuo so ne ye de omo aba tini achichi bebree den agu afiase nti na ye twen say da ben da be yi nkrofo ya afre afiase ma yetimi nya connection bi den akọ because enye easy say wo no uniska wintimi engage on that business and I just so nim nipa nso and said that more secret too much sometimes no ya na securities ne some people so no involved in that business because enye easy sir it is say wo mu gisika no sa connection man no wo mu gisika no sa no a ye de wasin could was na ye fe ye wo ti se kwa na there be connection to say bia moto fishing boat na bi o ye yusu a mana ya say no na say aye mre no bi o ye ton ti o mokoto bia na o mo apagya na o mo aye mu adwuma so omo ye mu adwuma Ghana kind of body works yeah omo de body works omo de be call ayi fa kwa omo ye mu fita no ewo no yeah ti omo de call ha yacht if ho say yacht you said yeah ndie say whatever ti omo call ha na omo akwa ye pagya ase no na omo aye asiri nyina bi so mutimi asiri nyina na omo dade for Friday ato ase no na mo ntom no musika nso nti na mo to no de so ntimi nto enti wo call other countries na sa connections no ho na omo fa koma pack fishing boat no bebre nti wo hwe de somehow stronger because your business na dey here nti no wo to anafe wo de wa bi kro timi e de engine foforo ne no ma nyina asim because obetimi anyine pa be say 150 200 bia so tu asan bia 1500 $1,500 sure bia 2000 bia 1500 on through plane on through train oh no 1500 2000 na boat na be sen no moto bia obetimi ato ne be say 100,000 bia 50,000 bia 80,000 dollars $100,000 sure so we invest $100,000 na to boat bia I was so to me be 100,000 for chiro that's right so 4 passengers be 300 that's right and inti ya beti se bia libya nipa bia wu nsuo so nipa bia senke wo ha nipa bia yise no say machine na esenka omofa nipa be say 20 no no fa nipa 60 o ka omo so ye before o pesa obekọ aburushira na mo passengers no amofro no eya mo hu se nipa ne dos na be say wo the passenger dey board din say kofro boat na okra ya wo de natural selection yeah because ya chiro nipa be say 150 din and the boat no so fa be say 30 40 enti no say ya board din say kofo a kra no wasi cross ya auditor speed ye den ekwa akofo so akwa ba akona okojane nan wonsuo na no ho ba bi ti ebo ni din no na okojane nan e na akwa bi din ni din kofo ye ti obai no mo se onsi no se da bi onsi no onya afro boat no de onsi na grant ni so aburuchiri nya ration mo ma ne nko boat no 2 ya there's a few hours no mo ti boat na sink wonsuo no so akwa no nti e friend aburuchiri nya ration so asen ya batan wa one na nkrom ha so nti it's a chance na wan hwe yi nso a enti mo de no mo sha kwantu na se free Senegal ya de ya sha kwantu na se free Senegal ya Senegal na Chastela by Chastela near Black American send your mom introduce no my and said your kind of bro for said any passport ni no man no nyina chile slangia kama that's right or your captain so boys na mo ye adwuma port woni mi say ni ship ni fishing boat ni but yet any say Senegal that no be mfa ni sika ma say je koye connection until so wo fa good ship no man say vessel no na e consume no so there 2 days you will say yes experience weather na man for ha say we declare no what dey what we sika enti anu nti ena ma Chastela call Gambia so ko pesca ho because when in Lamine Tunkara eno one e fere Lamine Tunkara Lamine ni e Gambia ni ya na ono so involve nipa de omukọ aburuchire ene sa connection business no yeah nti okọ na Lamine say ansa na obema niska no onfa vessel no free Senegal emra Gambia eno 2 vessel no free Senegal e call Gambia ena okọ no na say that time na nipa yenya no be 56 ene call wose emu aboy ho ano ne ekọ boy ho ano wodan bi a nkrofo a wayi omo I rent my e was Sally Imbu nti Sally Imbu no ona leaders no communicate ene Chastela nti Friday evening no ene o se o wawie bibia nti yentumra na ye me join vessel no na yenko nti time a free ho a ye konya na communication ye den e koso nti na ship no so e po no koso anadwo a fishing boat bebre wo so nti na nye easy so betimi identify say this is vessel ameko ho direct analysis because obi a fishing one way you be fall into different na ya chew nti no nipa na wa frɛ se bra na okwa e bia o de bulb different types of bulbs miensa na nine na won shape no so ma so red bulb na wadum no o se ma so blue bulb na wadum no so obi ma so this time na ze was signal that this is the vessel
nti anadwomu no nyina no ye wonda ye ntimi ehu vessel no that time so ne communication article because pono so ne yenya network no nti omo nim hye pono so no se o light away ni ho ye Gambia nti mo ma yen ko Gambia na yen ko pe chip no bi nto bi a bitimi nya proper communication me ne chase la eden akasa nti free ekoduru Gambia no pa be 5:30 ene nkrofo no 6 esi fam say omo ko free because that time no bi anye no yonku ni kwa bi obi aye wa tin kese nipa 3 na nipa 2 kresi no nipa 6 ne see here nipa 6 obi aye that's mu 56 56 the 6 kwa ka 50 ka 50 na mu free Senegal ho abasa Gambia assassin so no ye je mo sign no eye connection no emu na mako han kanu nti ni nyina aka 1500 when you join it vessel nti no nye wasem and nye wasem no se ombefo no mako join it okay vessel nti data na nye obi asika na obi asika won ho nipa 56 na ekọ na obi asika eden e won ho nti ye koduru ho anapa nipa 6 ni see ye say pe be se 3 seconds eti pe no mututu atu po mo say eh mokum ena kanu boys no dan kanu nani ye samba pono so that time ye free pono so aba River Gambia no so because River Gambia na so pa nti wo so na chisa eye ada town ye free ho Bara town nti sa dia omunko ye ngu Bara beach ho na yenya yentwen omomko no na fe yenya proper communication because ngrofo na nyom sign contract and no kanu boys no so mo hin kanu amko ye gu Bara beach I just kroni na beach ni ye wo ano ho ene yesuma nipa miensa se omonkonko free captain ni biem se ngrofo no mo C6 no bi wate omonka na yaba bedu Gambia nti omonkoko free captain na captain se nipa 6 no mo C ye no onte omonka na maybe ebia police ya dey ache wo nti no obesuma Lamine a call round from police station to police station se obetimi ahunkrofo na dey abeli omo a na ye na yaka no kanu se wa round no ye mfa bi nkwa akura na ewo ye ni woni enko rest akura de omo amodi ankyere me anwumre omo beli nipa 6 na ya join ne yeko enti kanu bo nipa miensan ko fa kanu na aba no o ya tena ho saa omo ma ya tena ho saa to be 5:30 anwumre ye hwe na kanu miensan e ba fa kwan ye wo no na ye nipa ba kwan suma no team ye say ade no nkwa chesa ade no nkwa chesa enti na akwa ntokwa ne akasa akura nti antwen ma kanu no kura anye den Anland beach wo na ye join kanu no ti join kanu no wie say pe na man for koti na se koti aye den apai na one hwe nipa no ti kanu apart from mu nipa na mfi said na obi anhye you know mo hye just ordinary attire ya say na tu nkwa na wo ho na ye nipa no so ankasa and so mo say okasa o be shoot nti wa ankasa nti oba na mienu no e ka no ho ma wiensa koye na mienu no we omo amma bi say na kanu no ba na nipa bebre wo nti ni say omo ye den omo so go mu bi na nkwala nkete omo de nkwala afra say boys omo ye kanu ho adwuma wo beach no ti ye ni say omo nso ye den e wo kanu no bi ya ntwen kura ma kanu no anye den Anland beach ni ye join kanu no wi ya e koti ni say okay say bridge ni ye ko no omo aye den omo achi ye ntin after all den abia do betum 1 week 2 weeks bi na fe ye do aba okuro musika ahia ye ju sika na sika ahia say nye e bia ofa musu so ka bridge ni aju sika anya hwe nti ye de sa adwene na we yetrim straight to Bara town ye kwa police for mukita atu gina ho be 40 no mo line straight to Bara town police station na bo be 5:30 to 6 officer by no be office no we roman wa present ID card or passport whatever na ya churu odin nche na mo be for nipa 30 efiri ni ka 20 efiri Bara nti first 30 na ka ho there be na me 20 no okay omo de omugu fishing a navy boat and omo cross over Banjul e bo be 9:30 PM and on me fire yen so Banjul Gambia capital town yes o cross River Gambia na wa Banjul enti ye ba nwumre na omode egu fishing boat navy boat no afede na sin na asesa soja fo a tun say yes omo anim ewura mo ba bobo mo ho police fo na soja na sin na yehu okay well say bia ye tu kwan ya for come no mo achi enti ni say sa de be yehu afi ewura vis ship na afi beating sa ha se yekoso ye bomu mo ade bi wo navy boat mu sa ete se abura no nti uko akosen mu na we ba na wasen ha nti no mu pack yegun se mu pack bottle no na afi mo wo soro no aya awrade people na ye free navy boat no esi Banjul asase so no soja ne adi kan hia no
bransere popo ne ha besi ha bibo ha na wa hye fugu kese na na boji sei set na che round calabash ibutu nitina se de kese pa abo ha na ntwia beben twia so ono sojani no ono soja no kita second ten ba ko nti upie free fishing navy boat no si fam say pe na o de second na wura aboso ha na o de second na wura aboso na wa twe na fe wontade nyina eden egu fam na yasoso be mu masoso wasenim se duru da ho a esika we ho nyina mo yi what is your money mo yi scan nyina gu silver white no ni si ho na nipa 30 no mo ko ye no se onu akura ho hu se ono a ya bo mo manfo anim nyina sesei nim sia tutututu na ya woro mo na aka mo underwell na ya chichiro mo nsa nyina bom nipa ahoma ba ko ye chichiri we nsa wigu na chi ade be ka ne ya chichiri we sa na mo titi fam ho na bo mo enti na still mo 20 no dia na fe na ye join omo also free na viboot man wa be join what's a line yes o free na viboot no man na wa ko join omo omo abo mo ma obi che say nipa be 6 me hu omo de omo sia ni nka nyina because police take na oba na say we say wo kata wani na abeshi house enti ani be say minute bi na bus aba double bus ni bi e bi ani mo bi a kire no join the bus na nipa 20 no yenya nchechire yen me 30 ni de ni achechire omo ye nyina ye for sura bus pipre ready ye join bus ni wi na soja for no to ayi mu ye bo wa ka say ye bo se nsu obo wa ka say nsu ya bo me hwe ase nipa ase Africans for ase sebio omo de dia na bomu Kenya na say any atuo no to ne atuo na no che say beatings the bo obia na mo nyina mo ye mema na maka ema tu omi je Ghana for Cote d'Ivoire ni ba ko na Ghana ni ba ko just omo just nipa ntimi ke kan that time no nipa 6 omo di kan so omo ko jaka 50 ni eyi mu 30 ni ye bro omo ye 30 ni achechire omo omo di kan kwa no omo di kan face that severe beatings no na san join omo wo baase no ma ye free Banjul port aba Banjul town no and the beatings no cost o baase no sa first police station Bundum police station time should get down and I see you because na ye 20 ni achechire yensa me 30 ni achechire the time should get down if you say me yentem na ye dey see from this America click ma dia chi so to says right says na nya home after all, so was more 20 no. Let him go cells. 10. Then should get down. You do police station anymore. So 10 should get down. Because the 10 in 10 time na me day. Go can 10 no. Go 10 when I'm 40 na ka. This time no hwe 30 na ye die bu omo ne. De odi woni hu ni nkofo sin atutu na fe. Go ye 10 na o kan. Je na ne koso wotrim. No kwasem ni say na minim say aya me won say Africans na say nipa yes ah. Because after all watch yen ochi yen no ebia wanya 2 miensan firi e ho wanya seka ma miensan firi e ho wanya whatever eno kra no ubuye na osoma ye na ne hu chen ya ye na mboe ana meboa so as a country ya machi nipa 50 enti mu free say obi bepe watu nipa 50 na omo ba na omo no bepe watu ana yo osoma omo no ono wo ho. According to report a free mobile just say mu pie nsuo no so no ana send report to call Banjul Gambia amanyukro senkofu bi every baby baby two aban no ogu that was President Yaya Jammeh so na was so no was so ono na sema o kan no say ye ka kire say ade we asi kire we si antifie no wankohwe egu na hwe egu wi afi na o excuse de eden e de ama so nti no competent president of the state no nti sa sen we no betimi aka kire Ghana for ni wi ase nyina se mate se lese na oboapa na onim se munya obo mercenaries munya obi amba betu negu ye Jammeh no soja ni o nti onim obi obetimi ayeku ene onim obi a wa prepare so koyeku so ye Jammeh soja ni se bi obi a onim soja ho nsem no obetimi ade case ayeden ato obi ase nipa we betimi missionary na ase nipa obetimi aye ena ye country enye se bi nipa ba akopɛ why se mu investigating find out se mate dia where is the source se mate dia where is the proof match nipa no okay fine. This is the proof. HLS mobile be coup etia ban no. Anadie we na yate investigation ya gede nie. Na mom se mo chi nipa no na anadwo na mo ha se ekum mo de ya. That means say a bad idea. Okay, yen fa no tino nipa du no aka ho am ko wura police station no. Na fe ye den. Enti nipa du no e na mo de 40 no ko e. Ade achi anadwo na no be 2 free mu.
It's a car 8. Eka 8. And omode Lamini no. 2 no so one count. There be. And omode. And omo yi ni saying, you better say hey 2 come out. Omo twetwe yedin e wo paper so e wo sense ho. Nti omba na mbo din no. Omo bo fee and abrante ba ko bi din so ni Yenzemani boy. And ombo abrante ba ko din ka ho. And omode 2 no koe. And omode Lamini be kan ye ho. Gambia ni no. No ma kwachina na dweno no omode ne be kan ye ho. Lamini na mo kohwehwe no. Yes, Lamini na ne so ma captain no call Banju no. No ma kwachina omode ne be kan ye ho ye sense ho. Until next day, and I'm taking your fingerprint, try a passport picture, try a statement in your. Until we are near Sunday, we could go back sales. Wednesday, and a FOIA newspaper report to 8 dead bodies has been found at Brofoot Forest. 50 foreigners. In between, no. That's more than 3 days was sales. 3 days was. Not more than much saying. No, my a more area. Now you made my bread. A morning quine. There's a morning, one of my sancati quine a day. So, nobody have bread. Until you made no mamma bread. And it's still a more bread. Nah, baby, I said, be Mujamo 9 so to say. Says no, a Mucasia, a bear say Yatani and some BC, the time is NCBC. Until I and Nani agent in a hall. Nippon or trainee agent until no moon inside ye, so more lock on a bill. Until one or more BSS and on that, Yaba says in a name Cacrabi in a harbor, rest the Cacrana, and run a now causes in the agent in a hall. Yes, I have Nipatin. My dear, yeah, yes, I will never be now. We never be just a young cohort, and I've been so home, I got you more. Krumudia bede ababe fra obi wakobu obi akoye ni mundia munyina bede abefra so enti Wednesday paper no report to ye no ye de enim se nkrofo no mukumomo because say the say police na baby na mo access to newspaper Lamini no ni nkrofo ye say on be fine lawyer de ama no enti no tembia na yire nyim enti no tembia na mo ba ho okay na yire no ba ebehwe no enti no mo ba na mo de newspaper no bi e den abrɛ okay enti na yire kura brɛ aduan no sell so Enti in your 1 week. 1 week na najo ena omode kai de fa prison for no kase na omode buy. Ti omode ba mbo nipa 5 edin se yempie. Ekwa na ekwadwon ne nkrofo no na nipa 5 nso e wo ka no. Ema 2 jamo ena na nipa ba mienu bi ka ho. Yes. Enti omo se enkwadwon ne omo. Edwon ne no omode etuko dan kase bi ma omo nyansi nwia soja for e guard any police 2 room say pe almost da 1 man 1 police na police ji wani na ni 2 ehye so okodwon so ana wasere kwan enya be say 45 to 1 hour e wo da no police ni gina wani yeah enti almost an ko fa include for no mo aka no e be kan ye ho na aka nipa 13 yeah na aka nipa 13 the 13 no almost ye na gina be say 10 minutes e no mo bi compound o gate no na white pickup abem White pickup no buy no omo bi hall ho gate no sergeant yensa mo address ya mo babbo ho na omo gina wo sa na officer ba ko abam o she white shirt second ten ekura no you people must go and dress we are going to release you yes sir till call back see you people must go and undress and address go and dress because your bag omo gi ye nyina na egu one corner na omo yi na kakakra bi we are going to release you sana you know show white the kind ntini nti bi omo ko deport ye nti oko bag mu an dress ya na wafa bag na che say atare dada no ehye wo no ko yigu ho na wahye foforo nti ombe so won sa no mo do apie ko compound ho to ko compound no mo asen awro ho nti nipa no wo inside no nim se ya awro ho e wo compound ho se wo ho nti omo de wire ahoma sa e smooth e no mo de chechire omo nsa nti nipa fo ne di kan koye e no mo chechire omo nsa nyina ye den egu omo achi omo chechire omo nsa gu omo achi wie e no besa fa next for but omo mo di kan koye no mo ahoma na ewa nti omo di ahoma no bo omo kon e no mo san de be chechire omo achi nti so ti ka wo ha wo hwere wo hwe so sei omo wie no mo ten ne omo nti ba ko hwe ha ba ko hwe no mo nsa de ehia wo achi and e push you omo di omo gu pick up no nti e ba sa no mo di omo bag hye omo ho yen so next for no omo chechire wie na ahoma de aka etia nti omo ntimi afa mo ye kon e no mo so di push yen gu e no mo di bag hye ye ho omo ko fa ma mienu na be kan mo ye ho but na ma no bag no so omo so we are going to release this after we come for the rest nti wa na Lamini nso kan ho at that time Gambia ni no na ebisa na say final crofo ye kono say let's pray nti wa branch ba ko na ono so achire nsa gu ne chia na nsa achire ne wie ne achire me ono achire wie ne achire kwadwo ne achire me na say kwadwo say nse de bia me so de na me ye yi me dai so nyen crofo ikoku yen
Hey, so till that time no any ehunu say nkrofo no kokuyan na sa 30 no no mo touch am dey mo nte mo asem there were different cells and obi a one cell because what achimota cells only the ekoso Nima police station Derby there were cells nkrofo no kokuyan ye na ye enye izo say ye kokun no woni tua say wo bewu woni tua say ye kokun na wuntime nye wo ho wuntime nwane na wuhu bone a waye nti aye den ye kokun he ni pebe wu a kafra jai tese oh god when it to we yanim o kra wiase so wo yare a o Philippine but we dia wo nyare nipa na sani na hyeda kokun wow o pick up mpa na fifiri yare sano udru bari baabi ane ye bie udru bari ane ye bie oh god no but omode no munya nka hwenche mo say ye kwa kokun mo na mo susu sa say yes baabi ade adu because atuo tete car no ho anadwo be say 11 12 1 atuo tete car ho ya chekere won sa den na aka wonder well obia misa hwe nti ye kwa na edu kwa mu baabi na Nigeria ni boy back no ha series or Kramonium Bopai Allahu Akbar Rasmin Allah. Who is that? This boy. Omo kwani mu ko fam sa na odise kana to na chikase. Hey, hey. Utwa ne wan pe. Huwa. Allahu Akbar. No we. Atande obi kura nhwe obi animu. Bie bompa ye rade mamen ko heaven. Tina so bompa ye. Rade mamen ko heaven. Bompa ye no. Mempa ye ne say rade mamen ko heaven. Do we bia me say rade made anchi manim. Rade mamen ko heaven. Rade made anchi. So wa no o ma nyame confused heaven apa ko. So woni na be so ko. Ye na menka. Ye na menka. You see ye na menka. You see ye na menka. They are not ready to listen to you. Why? Because ye jame say nkumomo. You see? Enti mu ko na ye den. Enti ye branch free. Third road no so na see kwan foforo so. Futu kwan so. Nana sa pick up na mo de nam no. Na soldier force ne gum. Soldier 4 driver 1, soldier 4 mukita 2 and officer no panity and mukita second white. Na ye double decker. Because double decker bi o PNC ti no de wo front ran san na soldier 4 minu na dey afọ akira betena se. Saka no bia. Enti na baby am won soldier ni ba ko pe na wo ho. Na soldier ni bia ni ho. Bucket num no. Na nipa 8 no ya ma. Na ye nkomumpo. Nti ka soldier ni bi tena ho no musi da bi because na ye nkom. Nti omu nyina ye den ekọ share ni mo. E na the officer na o te front no so no kita sekan. E na soldier fo no kita tuo no mienu ni ye den. E hye na chi. Se wo hu. Enti ye dura kura bi ase na dwan bi cross o car no na car no bo no. No more no more you travel with this ship tonight, okay? Mukachem say you will travel with this ship tonight. No, Jana. No, Jana. I'm going to the one by. Abo with the way that to coin. Just say cocoon. How can the area one back? I say. Until you grab forest. The core forest, I could drum in a piano. There's a forest in a car and Casa find any way. You could drum and I don't know Mujin and Muji and no way when you are this requirement. And tunes or guardian. I want to pay any back and say, Abasani in Aquadanaso. Your motion on 10. So you need the second 20 Basama. We in a wine. Sure. And a Basana Yiko fed. Nipana will complain and Abasani Yano. Which one is more painful? Nothing. Muja. Kodotiu. Nipana and Abasani. Yes. Until you complain actually, so you say, oh, my, because near I want to share any Aquadanaso. They pushy young boom. If I want to be a better one idea day or the down. Think on 10 on Mudane sono. Namana Nabasani ya. Think on 10 in home. Nanka intimi entrance kakra. Also say I had a Philippine to persuade them. Which one is more painful? And then I do say, for no be queen. Your Mukutia no man quam and mobile. And Mukujina baby kakra shady. And on way so move to Canada, Amanum kakra. Tibro Mushas is so move to Canada, Nubia has all a canon. So beat me ahead, dear Radibea. The mere make it coming home and a quite a cry day, Abama Homano.
na me dia ho de keka ho se wo ye se wo be yi ahoma na film ba na bi so try so mo ye obi a se me ka me ho a na wo ahoma no mu amia se we so keka ne ho a na wo ntie se wo go ho se be ya obi a feel pain because me strike akra bia na wo ahoma no mu eden na wo tiam se wo se no mo si chichire no se me tie me yes me strike na wo ahoma de no mu mia yes me go me ho boko na me eden me tenam let me hwe me nsa free no na me ka kire mo se mayi me nsa free ahoma no nti me try senka meji de so omo ekon no na anadwo sa no wiem aye din na mo din komo na soja fo no so we no ka se twi na ye kanti no kakra bia be kan bia na obi ba se wo ka twi kra no se wonte wo kasa no but at that time de wo kan bia no se o se pick up no car no ko e na ye kwa kokunti me nyini so be kan asem bia e na moti nso ye den e bobo ho nti mudi san komo nyina car na ko okay nti car ne be ye se gina no me senka me yi ahoma na free ba konti beduru ha na loko na brantie ba konti me chese nyame na pese o yi free o se nyame na pese o yi wo free mu sa no ka kire me o se nyame na pese o yi free se bia kwa ka kire Ghana ne wiase gina kwan ye jame afaso akum ye ne hawa ye wuye na ayare ho hu se mrantie pai oh jai amanfu esu we yire oh jai ai is oh jai amanfu esu still anaka no enam kwan so an eko na man to what me asane wonsa sane nti ka na yese gina na me jump free ka no to wuram nti machi who is that bet man hwe machi me so de anadwo ti me 2 1 2 3 na homa bi yi me to fam ho sa na to no ne na me tiri so pe ese ba bia o mo to tu ba bia no mo tie where are you o mo so torch ke sie bi o mo to torch ne fa no mo spray mo to fa no mo spray sata na wakota ba bia na se mada na to no de da me na me tiri because na me ni se me sorry a ahwan krofo na boba no be den e come nti me so mo de torch na for different direction me sorry say pe tie awrade ji awrade na to no didi so pe wan mo na kan awrade nipa na me ni omo ya chechire omo no because na matum mu be se na mo be se aduasan eko aduanan okay awrade ji awrade na to no dida so pe to say omo ku omo wo ho a yes na omo ku omo nti ho na me gina ye mo ku krofo nti na me ni kura se me ben kwan no because na sum nko a we na kana dan ani na be twam ti mu se kana twam sa no na me san da bia chi sa ni twam ko benkum ti twam ko benkum na me so me fa ni fa and the wuram ho de uni ba bia me kura me pese me hu ba bia speed am me de nam wuram ho no na abo anadwo be sen abo anadwo be 2:30 to 3 kidi nti ade ya ache no na se me pe ba bi sie because na nipa ho ye hu mo chen aboa nti ma anya ma adwen se me kwa kura bi ase because me dwene se wokona e bia no mo akwa report on be jire wo de wa den akoma ho me stay wuram ho for 4 days nti na me na so na me komanim 4 days inse 4 days no ne nam sa ni ba bia woko na me mi se fa kwan ye wo no unse wo Senegal wo Casamassa okobenkuma wo ha wo Gambia okobenkuma be ko Casamassa e na be defense wo be Dakar ti fa kwan ye wo no na se me kose ya me ko Casamassa nti me yamadwen se 4-5 days na me cross kura wo forest mu ha e twese me ye den e di mani kire that side na dia me kokuru bia so wo dwane wo amfani ma nka ho oh stretching kwan na hye me underwear stretching kwan na sika bia nso ni wo dabi nti dwane sa 4 days nti 4 days na wodi die mu tisan 4 days ne die unse that time ne amanda cells so ha ye mre ena na anuaba twi nom ne ade bebre e wo forest ho ena aduaba bi ete se achen tafre ho sa okobia bebre ho achen so yellow nti 4th day na wia bese 12 me hwe na me free forest no asi other side o ma don kate hwe line no sanso tia sa na ze me free Gambia akọ Casamassa omo ye fo no hu me na omo dwane na mpanifo omo no ba me nchen no beso so mi mo de me ko fie no bisa me se me free he na fa he na me ko na de na ato me me kan ni nyina wie no omo de brofo na say French no French no te pa oh yeah mete anya se bia me ko sua ni school na emum metna Abidjan na me so bia ko tompa bo Abidjan me de kan bia de metim de ade akasa mo ate ase nti omo se okay so ko wani kakra because he no ben to forest no na mo kire me kwan na me fa so ko manim e ko dura kra ba nti won ni one day kra dabi omo ma me morning ayi milk enum wie ye no na omo kire me kwan nti me ko manim next town na ade asa na me dai ya ade chinye na obi be fa nkate ho o de ponko a hwil e woto no na omo ma me so to so
Your mother me call quite channel crime company for the Debbie, just somebody become a soldiers. Eh. Aye, until your mother me come a gendarmerie for and our day information no. Gendarme for no, we soldiers. It's soldiers, gendarme French, I want to use that type of a soldier. And we soldiers, equally soldiers. Until almost sending information across. The idea chain and our day Amoka no be that idea be free, district capital, Bonclin. Ever far me koi. Mukwe no money call hospital. Timinya bear 4 days or hospital. Omu treat me we na omu treat me statement. And our mama miska. So me fan call Dakar na me call report to my mission. Until me call that me far man because I want to call Dakar obesi for Gambia. Yes, I me go around the country. Se bia wo Togo now per se. Then there's a sign we are no do come anya kwan dwane ye no. Na outside Gambia. In Gambia. But o cross so call cause I say Gambia no say Senegal mu. Achiri ha Senegal. And mo ba bi di achiri ha. Nti pese me ba achiri ha. This is me fa ho e den. Because so fast through e be den e be chu. Be fa country no ho sabia wo Togo na pese oba Côte d'Ivoire na wakofa Mali Burkina Faso visit sana me ye. Nti me bedru ye na information no aba Ghana say o Ghana fo nyina ati. Yakum Ghana fo e wo Gambia. Wo to mo bedru Ghana no. Me bedru Senegal no. Me bedru Senegal no. Na Ghanaian community wo Senegal. Yes. Ati say yakum Ghana fo. Yakum Ghana fo ama me that Mr. Mauto on a councillor. Now I'm a me because no information about say I want to say yeah Jamaica say asoma soldiers say I'm me chase them because I want to be in a Queen Ghana. Team I'm be me call mission direct. I'm me kusi ewo embassy hall for the days. Because that time Nigeria for no so person mo find out. You gonna say ampa mo crew for na wu ampa. Na Nigeria for so mo ye 9. Yes. Nti omo councillor so buy e me need nkomo. Nti that time Krana foreign minister ya na we president na no yeah foreign minister at that time. So no Krana di kan yeah investigation. I was asking we hu oba na that time no me drew Ghana. Dabi na me drew Ghana kra. Ti me drew Ghana no akọ Gambia ho ne e Jamaica den akokasa. Yeah, on ko went to me nya Ghana for bia nya den am dey pa bia na mo say na me ti some billion. So enti case ni ye asem a ada ho since 2005 e be seen ne. Ene Commonwealth Human Rights Initiative aye ho adwuma mfi a atwam yi e ma yenya 8 dead bodies from Gambia. When the $500,000 can. Mo share that kohwehwe baby a tututu na mo nya sa dead bodies no na. Ye dey say akwa say nipa nyina nim say asem na si. Ghana for agu. But why na yi animu say me koka ho asem ama Ghana for. So Ghana for agu. Nipa nyina nim. Anya de secret. Obi anim na mpani bi o wi ase ne Ghana bi ate. Nso na ho na di animu akoka. Ma twi nkran kwan ye twie. Nye easy. O story no wo jabi wo. Ese ko pie mo Senegal no ko Ghana embassy was Senegal no. Design of free Senegal hospital be drew Ghana ha. Minya be getting to 1 week. Because that time no na ninya na ya Jamaica asoma soldier force yen ko hwehwe nkun. Oh, me sana man for room or I buy room no. Inti na me pese metena se ma room na exist ansa ma protect me ho. Whether it's true or not no. It was obo ho adwa. Ebo me ho adwa. Inti that time so na Ghana for na omo nimianom na omo mabusuafo ka ho na omo nyina wa around. Ni obi aba etwa so odi ni nua na downfo nipa onim no din ye den eba. Se be ya prebi so na ye pe identification ye pe nipa omo ka ho e betimi ye den ahumomo. Nipa ni nyina be report e wo councillor no office at that time. Nti wo design was in Ghana for you wadwen say wo ba Ghana. Anya me na mission na de me bae. I me ne councillor no. Ghana councillor no wo no. Ana de me bae. So mo de me bae na mo de me ma foreign minister. And a foreign minister so de me ma IGP. Mr. David Asante Piet that no foreign ministry no and I said my foreign minister and say personally do man another don't go for that time. Yep. Say me bae no. Councillor na me ne baade chen ye corner na office. Ti ye call say pe na no so nya daje ti asem no se city. We start narrate the o kan nyina che no. They me can chere no say okay, this is the mass CID na mo ye investigation. If asante from there no mo the mass CID direct. The CID no e bae no nipa na dead bodies na newspaper na report to ye no. Omo the dead pictures no be e dey e bae. Omo nyina nso ni momo. Nti me bobo omo di ma ye nya dead bodies no de komo abusuafo ye abusuafo nso gitu mu say indeed
nkurofo anase ye papa ye maame ye nua anase adamfo no oni ampa e ma busuafo no gina so ye den e de ye omo ayi at that time nipa 80 no ansa na akire ayesi omo osu cemetery ha no kra no onsem bebre se nye nipa no mu ye ne agame adansi die je se agame ko ne kra se no kutu afunu be se enwotwe na odi gu adakam na odi 500,000 kan ho se ofa nkoma Ghana fo sa funu no nye Ghana fo dabi se nye no asena me kasa nye ye agame na nkasa ne ko cemetery ko ye se adwuma no osoma obi na se emre so ani post no ana se oni tumi no nipa na se asam no gentran hasa no na pressure free babia left right center ba nto so otumi tu ho na mo so tu ho na mo e no ko ne kura ase no koko tu funu 8 yes enye Ghana fo funu e na ode na ye de unse Ghana fo na de ne chese Ghana fo funu na se Ghana fo ku Ghana fo nti on pu enti nipa no mo koye no sadanse di unless wo nyina so bi se wo nyina so se nipa na doctors ne koye nipa no somo mu asojafo no somo mo koye omo nso nyina ye omo anu masema e kire se omo kotu funu no firi na kura ase se wa danse di bibiri why no bi se Rights Watch Electra International etu sa fresh asojafo akoye nhwehwemu afia etwa mu yi ene launch campaign for Jame to Justice e wo Ghana ha ye launch no CDD of yenti any CDD ne ASLA and a Commonwealth Human Rights Initiative, any other, any Tri International Human Rights Watch, any omuna, they fighting for this cause. And as you see, Nigeria for so they have when you any launch campaign, a lunch on any mampeni share. Mampeni dear, meaning sir, or no, only my son who come here day, because only the can yet. No, they didn't do him channel. Now they who experience is the best teacher. When I call you, when I only said you okay, one okay. No correct. So pick up no the you okay, you know, so who say replace something you know what dream. No correct. Until then, obi any channel. Mampeni no, I can't say no correct only myself no. Na nyadi obetimi atena say ahwe Ghana for ide e wo bra untu na mo. So the Bema Attorney General any foreign minister no more advise the way forward. When year ni yente ho hwe. The way forward in mind. When year ni yente ho hwe. And what mu 8 in the buy no. And what the $500,000 start wo. Yes. So yen chema ni pa 8 the busuana. Yeah, o se yemfa nya yi no. Na yen chema asensan abode. Yemfa mo mo nsan. Yemfa nya yi size kan kra ho asen na fe wi a. Na say UTV Ghana fo nyina etie ni bi pa nyina ehwe ntino. Ye bisa say sika na be kwa akoji enche kra ye be call because ye say that solidarity account. Ye dey buy nyina ye nche mu bi ansan kan. Ye my 10,000 cedis each. E no mu chim no mu discount dia akakoto. 10,000 Ghana cedis and 100 million yes. old Ghana cedis. Enti each just say nipa 8 no. Nipa data nya nipa bitimi egeda nipa 25 26 family members na no mo ye omunkrofo ka ho. And ye mu bi 10,000. Say Ghana for ewo mu ehwe omun kwan 44. Na unkwan na so 5 year. Yes. And I had me $500,000 buy. Yes. Say omun free when you find your more year. No correct. About Ministry of Foreign Affairs. Foreign Affairs. Enti omo de ye no esi efunu no ye no parliament. Na scan by year by 2009, I think 2008, 2009. It's a 4 years after the incident. Yes. So as we see, yes. July 2005. Yeah. Enti ye a year no. Yeah, omo de 10,000, which is 100 million old cedis no each family no. And yet is omo kan kire say sika no omo de ekoto ho e bi. Wow, survive year about saying 10,000 Ghana cedis, 100 million. Don't only a year. Yeah, minimum year, but trauma and many things. Tina ama hwan de kakra. Oh yes. I mean sure say the way I see kind of 500,000 when you 10,000 disappointment ne so. Oh. Meaning say encheda nya bia yen somebody be disappointment na ho no so. Abusuafo no kra say because of some afraid ha benya kwanya kanti na o mama because nipa na ready so mo be kwa ko bisa that ko di ntia Canada o mo fama abusuafo because ye ja me de ba say o mo fama abusuafo no fama say mfa nya mpuntu djuma bia. Say mfa ma abusuafo. Nti ne say mfa ma abusuafo dia. Ka say o mo che ne o dia. O di ma abusuafo no. Asem bia ni ho. Nti no kwasem ni say wanyi ani no asem na da hwa obi anye den enka ho hwe. Matisse so ne ba wo sa ko Gambia ho bio. Yes. Yeah, call Gambia. I'm a Human Rights Network International information na adwuma na ye ne pese hu se ampa asem ne ye. Gambia mo ko yin ko share president ya Jame ana se mo ko bia asade ne course no. Ye share Attorney General of Gambia. Ye pese ye hu se ampa Gambia for no so aye willing se omo pese omo bring Jame to justice because Satan na ya Jame free so last year ya na we free so because ono kra ne crew for na ha set reconciliation commission e wo ho ya how all the amount for fair mu nyina no
amanfo ha ase since 94 se de oba so no okuma soja fo bi a ho asem kra na fe na omo hu se mbebe compensate abusuafo ne so Gambia fo ni se yekuma obi twa se compensate anase ye de nipa bi fe akaya de mu twa se wona yes no face justice. That's why no so omo si a form a reconciliation commission you know ni se omo so ebenyo omo support se be ya ebetimi abringe the junglers so je for na omo agi din wo ye jama aban mu a omo no yes ano nti ko Gambia wonya akwanhia soja fo ni bi there be me call Gambia no yekohia attorney general ene ne kodi nkomo ena faakwa incidents na happen you know any journalist assembly CEO na omo wo ho omo involve ene nipa so ntwetefo bebre edi akire my treaty bi no nkra say omo anya case na chidi a omo ankasa de so omo pa omo nkwa na say ombe den ombe disaki ntino bebre see nipa bebre wo alive wa omo witness say this killers so for the very first time we try play munari rua Gambia na fe we see Kronos and how was the feeling like no kwasem me free Senegal e ko Gambia no dey far road because of investigation bi an person here kwa munti but me ko free Senegal me free Gambia and me for play na here den e buy okay nti ama se Gambian for no so e person mo hunu Ghana for ahonkeka ye say be ya nipa o mo free mu no ye bepe atentene ne dey den e dey amom nti ye ne o mo ye adwuma bom ye Gambia Victims Association e wo Banjul ya o mo so nipa more than mo so no Manchester Junglers for na soja for no e bi confess omo go so confess ya o mo nyan confess me because we twin to e dey akumunu pe no psychologically no onso benya effect nti no mo ankasa ha se toto omo anu ntu omo ankasa ahya se den e kasa so obi misa obi kra hwe na opese o kana asem den e de chire obi nti yes there is evidence everywhere nti no maybe say adenti ya ehia en omo kana se bia yaya jamen suma wo mo ada ya na de ye yes ade no in every level so no se nipa di nkomo nti no say we soja ni a ohuni ni yonkon no ne be den e be di nkomo they keep on confessing so they keep on confessing na evidence be bree den e kire say ampa menyi ni so obi o Ghana na wiase odi akinye say ebi ni saying oh omo ka say that week ni there is dead bodies everywhere when him say abrante ba kunya kwandwane dead bodies no na call Ghana town no na Ghana town hene no se da bi aban soja fo ntimi nyese ye mfa omo ko report ma Ghana town police omo ko no mo chi sanche abrante no nipa 8 no ano mo no uti the first dead bodies na ye see omo ha no yesusu se ye see omo ha no ba kunya kwandwane kwabna fo so free tachiman na call Ghana town na Ghana town hene no ho no say da bi Ghana ayi omo ntimi nyese science form nkoma police omo ko omo chi ohene no ne boy ni nyina fry akire na omo ye ya no mo beli ohene no last time I call no ohene no ba me nchen me man it down cry because why say obi adwana beto asa na wo no fa no de just fa no come council ampo to start the crash the come soja for no yes so osusu say omo ntimi nyesa me call na no me te kwan mo fa so kuma brantie no anhwa o ka kura wanu be den e beto se nipa de se nipa na ne yonku kita se kan gina no so na otwitwa ne so we ni asesa gu polythene bag e de si e so ne akotopu na papa pa ni obegina mani mu kasa ase mo ekire me a ye na pese mo na pese me fa no so enti kwan a mo fa so ekum nipa no abura ades no mo aka no omo ni Senegal border ho abura bi wo ho kesi abanda na forest ho no mo kukum nipa ne den egum senye ye jame ne kukum soja fo ne kukum soja fo no so na eka so enti no e ya asema ehia se aban no ye den eye bibi pa fa yenim yo menim se ehia ana nyame nkwa so ne ehia me ehia Ghana ni bi ase ebetimi ama anidie ene atentene ne pa ye den aye adwuma because asem na da ho ache so we are lone survivor we are sure say what start your campaign be yeah no kwasem se enam kwan nipa fa so etu kwan e wo Ghana ha na nipa bebre wu ntino ele migration me ene menua ba ko madam fo ba ko a yenyina ye tutu kwan da no ya kan bom ya fa to ye ho so etu fo because we experience ne normal ye hu nye we nko a the examples bebre a nipa bebre akoma etu nkola fo and dealing with illegal migration was started from 2017 years you can't tackle it because it started from 6 7 8 9 years that time no nipa na dwen no eba so into woman who dangers involved na umfa sa idea no nyeden enyini timtim bia na onyini say okay there is dangers involved and you can't the rest stories any dey happen omo ma awu mo ati yo mo ya no fe omo dia dance de kire nkola no say be ya omo be hu dangers involved in such embarking on o to kwan afa fam Africa e unu Africa ni unu ye nyina yete forest ba akum ya for nye to Senegal na obi chiw ha asese bi o
adwene kura ne ti kwan fa so achichiw no ene saa de na ezede na esese etwa se ye boy ho ba na ye tena mu na de yakopon de atom de asi wani so no oye ye okwan ye fa so fa kwa bruchiri ho bibiri ya ni fa so ye den eko na no na me ka kire nkora ba ko se ene pa bia yakopon de bo awiase no wonti o de baaye na se wan fa kwa mpa so ma won sa kan na fa back door obe ekrofo esinipa 44 Ghana for the na ye can Nigeria for the some year 9 yeah mo from near day nipa this side and about ma order according to investigation just say can president and also Yaya Jammeh nkofo of present ke be yan Yaya Jammeh say o tini ba bi kan fa no mra Ghana hanafi yan fa no kujina court na on cheche se mo ncha Ghana for no kre no kwasem ni se o hwe Abusian komono areho very interesting the bi ameka se mini akwabna kire de nyame na di so ne di ho afofie sasa nkofo ko ebi emma na ni nyina mu ni se wo ka kire obi se na ufa poso atukwan akodi abrichi akobo abrabo no obefie behwe umma ne oyere ne obusuanfo a eye na enye obeka se okay sa asoma si koy watumi ayema ne ma koyi ama nti ade na me de mintumi enko ebi ko ebi ma bi ko abaka cho se lock uti ya fa obefam uti nyen so a umfam nti the question still holds say yentu sa na mo no yentu kwankwa breacher na is a kwame metie bia many planes ga me ko take plane ticket akwa breacher and visa to process no so ayi bibi basa bank statement kwa se bi o meni bi nti me fa sa akwati kwan so na ma kopiem e wa breacher ne me koya ma ba na ho asem atisan yesuan bibi afiri mu ana ntabusia mini o campaign na fe me se ba ho so far campaign wo kan go beka so answer wo de wuti na yin no asobabu ebi nso akwa di boga sam ko di mensem e ma ko ye momenti unyina so ade ka chem se bi nya sa control ne de hen o hwe afi ba kon nipa omofrim free bam say enkran ne other regions no sa control ne ye wo fam kakra but other side no hwe nipa fie ba kon go say the whole village ni no bi ye yi adentia because obi atu kan obi e wo libia amamrantie ni nyina eden awu yenhwe nipa efrim fie be se biensa e ba ne nan so o ma hwe o mo nkwa e wo desert so o mo wu e wo nsuo mu a yenka ho asenkura de bebre da bia no we are say UN any AU any ade foreign ministry any Ghana immigration service o mo nyina kasa fa ho kwan be fa so a e betimi abre sa akwantu yase nanso no hwe anamuntu na akoye office anamuntu akoye press conferences na wo kan chire dipa akola no over 13 over 3 years over 5 years over 6 years 7 years 11 13 years no press conference on kura bikura onhwe bikura onti so nti se wo to an wo ni school mo to an wo church wo to an wo fie na se wo kan sa ase ne chire no na se ono ankasa eti story no wi abun se na ama na adwene no ayeden aba ho se se kwantu wo de se o ehu nti yen ye nyini no dangers involved no yante na emum the positive aspect no ye den ye hu ye nti bia na nipa na de ka ba ko abisi ho na fi nkola de kwatwa hu ahia na wabie na fi obonyum amanfo yi bogaba so hu bi kura kwa na amanfo iska kra no me ekoso nti eno na ye hu ye nti wo se wo nyina na ye di wa adwene ye den edem tu kra se usua de na wa adwene ye den eni adesua so adwene wo tirim nyina ne se opese ukwa abuchiri opese ofafam kwa abuchiri nti no megiri yi se ye tackle na that way no ebema nipa adwene aba ne ho so yi pa na watimi atwene ho afiri ho ewo younger age na boa se bi beba yentimi ntu ase ekura na ebetimi adan abre na sepa esene se wo dawura wo bono ni aban di nsa wo so ana ye has ye twinkrata eco foreign ministry ne efrenesan immigration that is na no so EU so launch when we first on be that illegal na UN so that department of illegal migration ye ne omo ebe ye adwuma kwan be first be bodagu directly. Okay, mama ka me city sanko for dia ba na fi ye nto en common so and second is the representative I say Kwame this is very serious. I'm really surprised. Seriously, this journey is too risky, matter of life and death, but please ask him for me. Is he married? Hey, asempane we dey check to bubiano. Evans Kweku Tambri say takrade efiekuma AK. In fact, the government should seek justice for this man and the lost soul. Africans doing this to their own brother Yaya Jammeh Wanyen Yekra. In fact, he should be brought to Ghana to face the full rigors of the law. John Edu say, "Oh Jesus, have mercy upon us now, Ghana for your bread." So Kwame, ask him what exactly does he want to achieve in his campaign to bring down to people to understand really what involves in illegal migration. Netiani say obia wona said any responsibility oba we as oba be. The nti na me Kwame survival way.
anye se bia me ho na ha ana se bia me ya de kese bia chin obia na emu nyankopon obotae wa hu fa kwan ya di asem ya chi aba bedru e bi kura obi ankasa bi obae no agya ato ho nanso no da bia no ye nwia no koso tu kwan hwe se otu kwan free Ghana ha anye se bia upepe kita na kire se bia obi bebu ana se obi mu obebu a anye pepe kita na be na bu because we share mountain so no odidi watamana so wani mu ye fa na so tiatia amra so wani ma anye se bia pepe kita wonti enti se ba se ye na nkasa obi ewe ye mu na wakoye political vampire na ye tu na sifiri ho na se nipa no nya asonwia Africa will be better place for us all enti no illegal migration there menyi ni so obi obabi obetimi aka se ya de a se bio eye papa ya eboro so se yentimi nso so na ye nka ho asem because wo hwe omo hwere omo nkwa ewu nsuo mu a ani dia ye nka so hu desert omo mo achi omo awe wo de ye nhwe efiri 1980s eba besi enne nipa ye lusu omo e wo sa akwantu emu na ye nka ho asem hwe se hye ni munyama na wankwa wu hu na mu nso okona akoko hu a na usua bifiri mana de ya futu na de amade osi gidan so obeko eno na frɛ na abrabo na akona akohu na se ehu na bana beka wano tu na atena se na se obi kono okoko wu obi kono okoko wu se ami na minimu na manka mfi se no enhye nipa ni munyam enti de amesere ne se betimi anya doors a wutima open na Ghana for panifo de omonsa ashib na campaign ya ye de ase ani so betimi abam na Jame to Justice nso no e betimi Jame to Justice. Yeah, J to J. Mo say former president ya Jame. Yes. Ya fa na Ghana ha ni Medina Sem. Jame to Justice campaign. Enti no, meaning say a campaign a Ghana ni bi obeti bia no na abufu ha se ya den aba. Say adenti ye kum Ghana for na up now. Ye mpese ye beka ho asem. Adenti abasa. Naka ye ka ho asem ye ka kosisan. Ye ka amana hu se ni Paul yes ano. Obi wo ho kwan so okum obi ana. Da bia ni obi ni sa kwan. Da fe obi akum obi adenti e mamra ni ana obi ye nipa chen obi. Kano creo say ye enanka me fa say minister ba ko example enanka okodis anasa onya sa how na tinka enka ho asem nipa over 44 you see why because ordinary people yes ye nim say nsi wo Ghana na nsi wo Ghana ntino emra no sesen so ntino ye nim say aban no anamuntu no hode bet yehu ne hia eye nti no oma yehu da bia ye ne CDD ye ne asla human rights watch ye twi kwan awia no pa ne anajo ye ko mobeti yenka yantehwe ye pese free aban no ho say sa break kre de yanimi menka se yama ne bosome menka se yama na otwe mensa ne mum breti ye de yanimi yesre aban no me hu na muntu a otufa ho yesense ntwerefo mumisa bi maye na da bia no meka asemi meka story nsentwerefo muma ho hia mu bi na mumisa bi maye se ehia se Ghana fo na mu free 44 no the part entene de mo ana se ehia na de enti ehia na ehia na muntu ben e na aban no etu afa ho mumisa bi maye na aban no enye ade papa bi ana se o ma tentene ne mra anye yenko a eba saa wona watwa ehu ehye nyina no e de obuo ebe maye se Ghana for de omutu kwan a omu ye nipa a odi ne nsaka na mara no be den ebedi kodwo ti se unya akwanya se obe se tu kwan kwa bricha beko oh me fi se adekasi a so mboma me ne se mema nipa bebiri enya me so mfa so chen se madwena me nko amede akwantu abrichire de makobi aba asemusi ye ai menya 2 days so ne kura wako enti no ana ukoye program ben me call Word Forum African Lawyers Association omo ye meeting bi wo Word Forum na omo ye campaign against campaign for bringing Jame to Justice Netherlands. Okay, Holland. Yeah. Okay. Enti me ko present me statement ne story and so me ko catch omo ena anamuntu a ye tu fa ho ene aban no ahonkeka eni animu se omo so beboa na aban no atimi ayeden aboa na anamuntu pa atimi abam enti no so far ebuso a yeah say so far no sajuma no na we oh yes so far no because tembia no say me kona me ba ena me sanje campaign no so ena me sanje asori adwuma me sanje asori adwuma as evangelist ena Nyankopon adom me papa ba konso ono na opambo me ba yi onsi mi fam me nkran kro ne ade nyina no obi ase mo nhia na nka abo bi achi mi awe
me say Yankopon say we shira no na opambodi oye no enko animu me ma mampanyini ene attorney general ene mpanifo mo ka bi wo so asonte se mesro mo we nkoye say debia na Ghana for ade bi ehia je se kwa demonstration we dey enye demonstration sem atentene ne ho asem na ye ka nti se yentimi enya hwe nso na atentene ne nso je se be ye ho demonstration dia na independence na omoje maaye no abe meaningless to ordinary Ghanaian. Yes, because mantimi anya nsuo mantimi anya akwan mantimi anya we na sa atentene ne so this time bia no ye ka ho asem na me koye ho demonstration na ye kasa bebredi a na de nti a frame independent ye frame independent people nti no esra ban so omo na campaign no emrem na owura ya ye jame yemfa no mra Ghana na emedi nasem e ba sa yenkra as Ghanaians no e be ma yanima banyam e wo wiase nyina a che se ampa okay akojo yebre na se futu kakra ben na wo ma isafofro se bia wo dwen se opese wo fa sa kwan no so tu kwan no kwasem nie se we ya brantie na wadwene se opese wo fa kwati kwan so na se opese wo fa Africa ha sere so anase abotan so anase mfuturu ma anase whatever na otu kwan ya so wo free Ghana ha usi outsider nipa no motwe ho hia no omo ho yen se ye nyina ye nipa de bet adwene da binum tirim no ya na different so huni nua na se ade kura kita na ode wona se bi ubadwene se bi anyi muja kura na eden ewoni mu enti the American say dangers anase o hawa e wosa kwantu mu eso pa awia nso boy bi di mpaboa free ha ba Bamako beton ye obeduru ye na awia ebo no na moja hase e pra ne hwene mu sa ani 3 hours no wuye ani 3 hours moja pra ne hwene mu sa because on code that weather no kra no on experience bi da enti no weather ne situations are ewo outside no anye bi na ye den ewo ha enti no se do ko school na se nye school nko adwuma bi a wusua no ma wani nya den emra ho so ye na sua ne ye na se bi o na dia bruchire de enya dia hu ti se kane bia bi ne hia ne se ko no dance du ana se na sa de enu ani oh boga ya ken kra mi hu ba wo mi hu ba ko mo ba ko bi na me cross no na cross no na se bra ye so yaba enti no kwasem ni emrantie no emma omani mo adwuma na mpanifo so yesro mo mumie adwuma na nipa no school na se wonya adwuma ya oni nse mi so amikwa bi ha na me ya adwuma se nipa no ha adwuma ase na se oni nse adwuma me ye mo da ache a onim so odokuya no oni nse anka ise ebrea ha na ebeto na oya no wahu so oye se mango na tomatoes no odo na oni nse aban no beboa me sei me ni nse adwuma na me ye no empro me ni nse adwuma na me ye no me wo da ache a me nyi ni se no ma bibiri betimi apushi no se onye den ontu kwan na mo ye tomatoes ya na apro odo abroba wa bana apro odo ya na apro ti aban no ne se de omo ha se music factories no ye pese ye hu na Ghana for no dodo na ye den e ka ha se be ya Martin Kwadwo Kyereme das the soul survivor Ghana Gambia nipa 45 free mu no nyame adom nyame di ne ho afofie ne ode obeka na sem yesua na ye de bebo bra na se ne matumi akoyi amanti Martin me das pa nyame so mu na obi busa question bi se musa se wawade ana wa oh da bi minyan ware afi na ugusu atoto wani me to no mani na me to no manso mani ni no manyina nti bompai se brepa beba nti Martin so wada to Google nti no search happy birthday to Benjamin Abuaje Tutu Buahin who Methodist University College of Methodist University College wife Mrs Tina Tutu Obuahin ene wo ma se ene your birthday on bompai se na me mu ana fidie wo ye bia enkoso ye ma me so bi chia me nanfofo ewo eye Healthy Soul Natural Health Clinic mo Aveno Dr. Seth Apia Dr. Daniel Fodjo and Dr. Wusu and Sana Rahel me chacha mu nyina ntebusua hana ye din komo no besi are hodie na nso be ne den ye se abanesa nti o se kan na den yitumi eka ne ye kan nyina no se afofo no antie because ye ka se nko ye nyina no chabi obi nso akwaba besi se fia kase ne ade nti no ye den ka chen se enye wonyai Martin etie wo de atudwa obi se wa fa won se no wa dane ya ambassador kase pa wo advocate the goodness in self ubefa kwan papa so na wotu kwan akọ abrochi nti ye besi abusuafo de obi bia se madam for Isaac Nobel also wo Accra town me chacha obi a obia and God bless you ebusua de besi am 15 de kwame ageti am dan production team no ase nyame bo na china Yesu ama ye besa ato aso na mu gesa ebesua bibi afri Martin nkomojirim na edi abokoto dwere nyame hwe so na afi omo ye hoban medamase bye bye.
Hey, stop! Stop! I buy you everything. If your bodies, I buy it for you. I buy you this way, and I do you so share. Why are you taking my life this way? It's before this way, but Hey! Why are you telling me this? And cut! Data, sorry. People know me, Acrobato, aka who knows tomorrow. Look, my profession is actor. People are always giving me encouragement because of my performance. This way chocolate drink. That is my secret. You just need Ori hot water. You just put it in. You just take it. Easy. Even it just sustain you hungry. If you take this way, never hungry. You can anytime, any day, anywhere, everywhere. Everybody enjoy this way. With this way chocolate drink, all you need is hot water. Mix and stir for a creamy look, and you're good to go. I love this way because it tastes so good. This way chocolate drink. FDA ahwehwe saa edwadie nkrato yi mu agye atomu se eye. Wotina fa ko che wudwumadie mu a wote bre. Aji me kon Frangel P Ultra. Yaw no betu akọ. Usisi yaw ya hwese Frangel P Ultra 20 akọkra wadi mfinhia aduosia ne akiri. Atumi akote forma fasika abra brante ete ho. Frangel P Ultra. Majin kwa ebe sakutodwemu yaw. Bolu bofo ni mrikatufo. Painters, carpenters, anyone so a wutaye adwumade beja wo bre no. Frangel P Ultra. Nom pemenyankwa. Etufo nkopoku Farmer Limited Fumeswa. Fred 020-2055-089. Poku Farmer. Ya pomode faribine. Hello, Kira. Where's Daddy? He's right here in the kitchen. Mom said she's going to be a bit late. Don't worry, dear. Friday is always my turn. Thank you. All I